Kasur ban persya ke jingtmu wan rai ke ketem khalai Riboy district keladang sawajam hadin balami segisau ken hun seng bhalang na kanika district ban persya. Kini kisau seng ki kintup yak HANM, RBYO, MPSO ban MPUF ha ka baginongelam kila theating ke jing persyang pensat shri sarkar jela da ka baong shipang la pendu yak kanika jingtmu bu ketem khalai kat bau menteri ke taxation u James Sangmau la penpau bala dep I license shalai ngot ki balapan ban bu yak kanika casino. Nakaliang kiseng bhalang kila penramru iki MLA ke district ki bamshim lakran persyai ka casino hapo ying dorbar thawan. Naglang dungi ki sausen ngani resmi ni don ya kajing sokya ka bayadai bat kajing onra yung ka sarkar NDA ya kasino hamne po katem riboy bai ki jungi nagalang dungi sausen ni don ya ka mixim ka sokya du kata namar ba imkwa ba hamne po katem riboy ka bai ki jungi ban pentla ya kata ka katem khalai ka ba imla ban priang dalile nagalang dungi kiseng Ibn Paul sa surkar ya kajik persyajur ba dalilai kanunay banonra ya kanika kasino hane katemri boy bidungi bat sagawai ni penram ya baro nru pungut ya male ibron kabinet ya kaba kim syam lakran dai ha kaba dai bat kanika kasino apo assembly oi yubi hakim media ikran rai kabangi sokya kalong ba apo assembly kinuk pengkran Nagalang kaseng ni penram ya kini ki MLA kamtam kini MLA na po riboy ila iya ka statement ka ba u MLA juga jirang ula penmi ban persya anrai ka bagi sulungo pat apo assembly unung penang unung pengkeren degi kerpat kamtam ya ki MLA gitu na po macam riboy bala dagi don sisa ka jisukya bat ka jing suit bandri kendong ya ka riboy district kidungi kini benmi sakma ban persya baik ya ka kasino